omyishenjero kazuwa district ya Rwampara muri asimwe nagira ngo abakazi barise nkoko nibija kora kukakubinga ubworo fo eka modo ya mzee yakuba natugambira usiniti no reality muteje mu cyaro gumungabo kandi kinde kiwatwegesa mu cyaro guyatugambira we akashoma human resource yashoma business yashoma na education konka covid kuyamutera mukakona ni mukansi ya girata ya yoga ya zoom farming. Honorable Morasi mwe nagira ngo mama Janet Museveni akahereza abakazi ba Rwampara icoma cyo kwaruza ubwana bw'enkoko konka batwire bashovirwa ko baracikorese mbone nyenda kusima mukama kureba ngo hanga yata okutura kozese hachari yitimpamya next year tujagabira abakazi batarahansi ya 10 ubukoko baza kufika half the year kandi cyo njija kushemeza mnono kandi tujja kugikora ni tutandika kutaya isabantu ni tutandika kwegesa tuko eji project na mnonga eyitu eyenkoko zenyankore twashanganye tukora ng'abanyarwampara habo kuba eji project niyo mukazi tuwa hansi kumuhentasi ko kumuhenkoko yenyankwe nabasa kujireberera kate kwetaga sente nyingi zo kugitamo twashangane basa kureberwa ebite bya burije byo kurya nebasa na yarwara twareba mbaje bishaka neshenda nayo nagirebamo ngumazi babantu mwena muje twezundiro mu poultry farming especially the local breed ankole hens ankole chicks ankole eggs aho ntuza kugumza muntu yahobora abo kwa kubota gurise kana no guzihuri okubota gurizihuri no guzenkoko so no gumuine income all the time. Abebembezo babakazi bagizire ngo batori no kuri senkoko zenyankore aho kubatuzuru kwetenga sente nyinjo kuzirisa umukazi w'icyaro nasa kurugayo ahabo kubeze enkoko zenyankore niza kumuyamba okutunguka abo kuba ino mwata ugwa kuza kombera mu rutoke akazitambikira zikaguri omugani makuru abiceruzo mburisa bwabumbire bashaburwa kureka kubikevenaga okushabo okuhirwe Reverend Milton Katwes Jorvika wa Rukundo Church of Uganda ubwabire nabo renjiri akusima kwa Reverend Julius Kobwe mu mazire myaka 10 kuhereza mukama ahakanisa yabumbire Church of Uganda okukira munonga omurigendo rw'emyaka 10 naharumwe ebintu byingi munonga ebibina nebirungi konka nyoni nsima ruhanga abo kube byingi birungi kandi okusima abakristayo abo narabiremu ng'abakristayo ayina abandize amayanga. Reverend Kobwe mashuburire mwahabinte muretire yahika kusima ruhanga otiyeho no kumuhindura muri sawa biciriza ebyo okuburira ngiri yobusinge okuburira ngiri yokugarukana okuburira ngiri yokuba bamwe mwareba abafaza mwareba abasista bari mu kanisa twegendera hamuramwa ahari simu yo mureberezi witu love that unites kunde komera na byona ito tuburira ngiri eyo etarukushorora mu nganda etarukushorora mu dini abo kubita tujya barisa notekwa kuyisa entamazona ezo kuba wakwasibwe nasimba muronga mukama ahabo kuba izobiri yabarukuru magaraganje bwiruko nasiyaga mukuru wa kustaya aha inkareba ga service keji irumwa ba brother irumwa ba sister eshonda zona aba district abagenyi bakuru abireho no kusima kwa babahereze mishomo yabo kandi nabo basimira rangawo kubasiya habusinguze mazire kushomo bushaho arikeya iyo gatukura twetsinjire nyumwazi wabemba bereba ha ama TV kansanga mazima mwe bari kuja tuhagiraho kikwasagambira umuntu we nariyokwe mazima buri kimwe nkibasika amakuraga gashakwa Abraham Muganzi.